na kwa babiem emfa emra bedwam so ye de kase no akwa akogwabra so say the bokata mu semu aba ye online story so aba so no ye bedi eno so kuma ka say live so all radio for su eti radio for su eti for yina so mo yina matches mo agebre na mo tie e wo radio for su so when mfa che pato short code na e ewi ni sika anopai no ye star 281 hash star 281 hash no a select option 4 o select option 4 e baby say dodo say na apese woto woto ba ko bi 5 Ghana cedis ba ko bi abeto bia no e 5 Ghana cedis eti first we say pay woto 4 20 Ghana to 30 Ghana to 50 Ghana to dodo say be ya number no e twa no say de ekra betimi select no na no panyes ka fagu bottom star 281 hash star 281 hash select option 4 option 4 na de fato first draw e baso anopai e wo agokansie so first draw na eti utwa na anopai ye ekoya utwa na sabre ekoya erkese ye erkese do e ba ya owie na o de winner no atodwa eti se wa anyere ho antwa fa ngumu a owie a ne namu a ne yakosi asem dika so ma bebo another draw no ma hine ba ba wie mpensem no no the last one so aba eti se mfanya agro star 281 hash star 281 hash select option 4 ye cha 3000 Ghana cedis anopai 3000 cedis na anopai ya hwehwehwe gine kokodi fa so de so to de ma o ma hine kwa bra sante ewa well Mejoso, the only unfortunate one is that I don't qualify. To any man to pay. Yakuje near Wednesday, na manako katane papechi e watakrade. Now her pass ye be chesika 1000 miensa. Na yen kawo. Na oje na faculty school fees na fa so dan e kaso. Eno za kwa problem. Ti how be any short code no or de be ma obi na waje bre na afi wa follow a year options no so for option 4 over 4 ni we are na say we wie dey we you dial star 281 now the hash no asosotie tell me nya abotire amen call papers because skasem dey baby akwa pa ya bedu ay bottle in the city from into star 281 hash na afi option 4 now afi the number of tickets person to be and ticket be 5 Ghana cedi just 5 Ghana cedi. It is a utwagum sa because the ama way eya homtene say first draw no ye just kejuwe ebeya tano pay emu be dama na afi akwasi su di assembly ke kono na mu asaye dama na mi wie de krakrakra no na say mu asaye dewa de ama na bibia akokama iti ya hihye say de bia da no obenya bibia to botom camera phone de betimi atra na ye pass bi ye no ye try emfa because no ya na machine kreka kum have you said why na we need o man hin ko say o man na we need edi bi say o man yin asem ya ene de sika de ho akwa atwe bet yen ya yankofa no ye say wo de ho bo sikafo a won so ye sikani o ho bo sika enti definitely wo benya sika tin ye ka say star 281 no hash na fi option 4 na fi try as many as you want to na kejuwa ba sports time ya no e de ahwema ma na bibi e ko kamanti kopim emre ahodo ede anim nyina no sika na kwasi nsia de why na je so obeche na ma support ma bona chi do mo kwanso goso ye mo bibi akwaba akwasi aka ni nyina kire efi sabe kopim se no nkono body apem no ye nyina kabo ma ne be ye responsibility ye betoa o my Ghana ye betoa to adwene na aka si enye etima na konkan kama begidi se why crowd so ne eko aha ye bedwam the ultimate e ba no pa breakfast show akwasi se mamponi di she boy na no da apart from saying him di 25 years so akonwa so me him akoboa no adutwuma mo sapapa bi mom ko di asa mampo hene de na wadaroma de mi kenye se ma no na ebe pa na ho na emu wa enwuma pa ne tetenwum no twin na bo se na moves no so ogina we lawyer moves de bia na na whatsapp na de bia ya monitor nyina na da sembre o sebo so to se bi no ya charo pay iti asin for kwasi aka chemu mu amonso mu tie hwe bi nyina amonso amafa e wo ye kasafidi ahodo nyina so we are so grateful we appreciate you it's a fresh week e chese bibia e positive bibia e fresh and trip bibia e negative e ma ho
that negative energy and twema ka che ho say enne ne na otwi no enoma ese fata nko ana onyame be mana fa wa akwam now so de sese wo yebua sa de na wo ka che nyame no what my diligence a key focus very important now if why you be a wo de ne kredie ene wanamuntu no ebe patriotic am on man ago pf maba enti ye ko nsema wo do atojo de bokatem de bre man ho kwan nemom anse ne be ko no two observations akwasi ye ewo takrade kwan so ana odi tu dwade ama quickly ana takrade kuru man kasa odi tu dwade ama quickly na afi what matter so kwasi omane takrade ni ye in fact the whole western region oman this week memma amanfo ehunu sika ye nya free takrade in terms of taxes vis-a-vis akwan ye water takrade enye kra sika free western region pa bagana futu na ahwe akwan ye wo western region takrade to be specific enye. All right, so young deep, just the tip of the iceberg. The western region, Jinahoyi, na otwi mu no akwasi no bedi nkoma efa mo mpuntu mo kanko and mubiacha regional minister western regional minister obe grace occasion my kama bra Winston amo ono so radio to safre eye ne papa nti mpemfo mba nyina honorable Duka, honorable Asiama transport minister former Kwasi Chum and the entire multimedia group afenso member of parliament also by and former regional minister former NFA Standards Authority Penmu, right? Professor Alex Dodu and nipa dodo na bere kwa no yebeda mu nyina amase Daily Graphic edition so say inferior cement on market, new manufacturers violate production process akwasi we the majority say so to asansem we suman cement the nyina ehia cement e dan how continent the other cement ye say cement I di djuma ne say nye papa dia e na asem na aide clinker no form Ofurata seals OSP and nano than the betodwa say can finance minister say na mo dia na mo cheche no OSP ni wa pamfo no dia na mo na mutu no basa za David me court na fe court eni me ko ginem na fe oni mo di pepe silisi say emra kwanso OPCL properly acquired Chinese company shares in Ghana bauxite. Obe na krate be beto abonti hey Ghana bauxite GBC omo yi no mo ye hey nya GBC bin ka GBC o wo no we o de o fa kwati kwa dem e o mo de betuja hey ye ne China for the deals also private shares na akoto ya ade e di dede bebrebe na wo ye na de oni bibia ye ni mana enti paper no de aba o say e kwa o mo fa so mo tu o ma no ma o mo to o mo shares na bo ni bia ni tuwa mu je chira mu kasa nyina no alehu kanagana sa no kana alehu ese dede efasuo bi anye de eniho enim hanum so be bold in expanding your businesses Ecobank and a catchre and of CR so advocate detailed document for educational interventions the custodian e council Samuel Konya Abasubode vice president of SME Global for Africa and the Abasubode Sonko Edema Irasami Ewuku the custodian Saka CDM fights Mahama over mass dismissal demands immediate reversal Jumakubi Swaka say hey Mahama nipa do aba opium nyina kogu be termination revocation there be yano nyaadwe hwese obesa de omu nyina aba abetena omakonwa so don kuma so omashebe yema de ye vice president her excellency ye ma me professor Jane Nana say hey oman ni sika se montutu ye no sata wana ye wa aban mu no na mo tata ye sa Dr. Baumia oma mo so abeto mo so did the number 2 Professor Jane Nana her excellency also brave so on economic management no better no dia say if that is the status quo dia brana also brana ye nto ato adwene he sika sika se montutu no ebesi akọ Daily Democrat so say spare parts scam enim e wa hanum say anafe OSP to pursue Ken Ofuriatta despite frivolous court suit to scuttle investigations. So yeah, OSP don't say no go be no abewo. Whether would be court to unko court to assume make Canada. My imagine say made the mebuse mu ye. Today the Democrat. I won't fault Mahama for replacing Dampare Ajimandua and I can say oh mean to me kasa bebre papa Ajimandua odimu ye pa o man mu. Say oh da bi mean shut down had your mama say wa as wa ha adwene bi asa da bi assembly doors. So also say Dampare edin the papa from Beshaw and 70 bebre. TVET, critical driver of socio-economic development. And look at Dr. Clementa Park, who can bind that shas or
obo omo baso e o sa na mo ntu a na omo tu se e ade a ebeboa pa yi pa afei too early to prosecute suspects in oral report double level na aka say ya na ekohia na etu adwo say omampema etumi se engine nkofo no disem na ehwe de ebetumi de agina so de etuduma a ebetumi akọ na bi ya ni mani ma dodo e just say de bi e say nya adaje ni ehwe report no na kenkan ni ma ni yie ansana yetumi de adiduma a ese fata atuma maye okay futo papa futo papa so nya botre no yes wo hwe emra ene kwan a ora fa so ye na adwuma na ananu me kan se mesre da Attorney General mo on fa part ho pressure enko court man fa part ho pressure enko court na akodifu a ye de fubure akwakogu ye court ne so I see esna court ni di ma MPP because o hwe mo na anwie paya ora adwuma no mo ye no mo mi so obi ahwe eno ase fo abekika achiro mo yes o man hine wo wato aeroplane 15 ya trego ye miso o man hine se kwan be na afa so nya ska kwa to aeroplane and the credit of 15 airplanes credit of 15 eno ase ye de ko ti se okona so wan ko bo akira hwem ye ebi amika amanfo aeroplane no mde aba o man hine se kwaje franchise de eye adwuma mo na de kirikiri di no man hine na wo nya aeroplane 15 ne court because I don't say way I see. Yeah, we na akwasi di quickly akọ nsema hold the new publisher asemo be to dwam obi kebi na mo wan obi kebi verification a problem for us. I say obi ahwe ase. E kro ne namu no. I say obi ahwe ase. Obi person twa obi eto akonwa. Enti so fanya kasa no one can arrest me. Prophet Kwesi Boateng insists his hands are clean over National Cathedral funds. Eti so fanya Kwesi Boateng ono so no nsem ana beto dwa odo. Eti kwikwa na yenko oba adomonline.com sin ningo pram MP secures Ghana Water Company Limited commitment to address water crisis. Enti ningo pram de no se na mrahye ye ne eka san matter asantemantam so and the regional minister say Ghana Water for kwakoye asantemantam so na ho akwa atwe ne so ho adwuma. Osia wo yine decries rampant drug abuse calls for police action. Last week nkomo na edi se ne nu bone ese ye mabunu no. And okay, kakra na abo asemi de kadi wom. And that's why I made that recognition no. Say osi ewo hine say the we are ye mabu na fe what tiesi enu bone nom so no. Red ne ho ne keka ho nya de ketua e o mamu. Anyaba slams Mahama government over COVID-19 levy retention ti penipa ohwe nkete wotin se suma MPP ameko so na kabi de ache mampani John Dramani mama say COVID-19 levy oka so be no onya enye. We so na begina na anopay ye de boka ta mu nsem na fe online story say buy it. By can say sika ubetwa *281 hash. *281 hash. No select option 4. Option 4. Ba ku bia betwa bia no 5 Ghana cedis. Twadodo na gum. Eric Esiedu ebe. Obema draw no. Nye hu nipa wadi nkonim. Asem di council ko na wie yen so a ni another live draw. Omai kwabna sante ni pese mu ebe na wie ya. Yeah, the another live draw to consider *281 hash. *281 hash. Select option 4. Na ewi ni bebre. Next year Priscilla. Yeah. Ada my birthday. Yeah. Priscilla. Happy birthday. Happy birthday. Na say come in the picture na come. Picture no wa. Weba, fatos na man for. Akwasibo, Kejuabo, Mebo, Priscilla. Yeah, Priscilla. Priscilla day. Anaman, the birthday. All right. You sure the best. Yakoi Kejua e da kudi mu sem etwaso.